ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям ва мавзӯи имрӯзаи мо чунин унвон гирифтааст: вафо аз бевафо омӯхтам охир. ин мисра унвони мавзӯи имрӯзаи мост ва дар фарҳанги забони тоҷикӣ калимаи вафодор яъне ҳақшинос, қадршинос, сипосгузор, содиқ, бовафо, босадоқат омадааст. Содиқ ва устувор будан дар муҳаббат, дар муносибат, бовафоӣ дар дӯстӣ, вафо ба аҳд, яъне пос доштани аҳду паймон аст. инак маъниву муҳимияти ҳамин мафҳум имрӯз ҳам устуворияти худро нигоҳ дошта истодааст. чӣ гуна дар одам вафодориро, агар онро хислат гуфтан мумкин бошад, тарбия намоем. ва ман аз шумо пурсидан мехостам ки имрӯз ҳам дар зиндагӣ инсонҳое ки воқеан ҳам бовафо ҳастанд, бо сидқу садоқат ҳастанд, шумо дар ҳаёти имрӯза мушоҳида мекунед ё ҷои ҳамин вафодориро ягон чизи дигар гирифта истодааст? ҳеҷ вақт ҳамин одами ваъда додагӣ аз гапаш намегардад, чунки вай ба қавлаш устувор мебошад, гапи худаш ба ҷавоб метиҳад. Анами бовафогӣ ин маънии ҷудоям чуқур дорад. Бовафогӣ ин вафо кардан ба зиндагӣ, меҳр мондан ба ватан, бовафо будан, фарзанди бовафо тарбия шудан, тарбия кардан. агар мана фарзанди бовафо бошад, ватани худашро, хонаи худашро, зиндагии худашро дӯст медорад. дар зиндагӣ муаллима бо шахсони бевафо ҳам рӯбарӯ шудаед? ҳастанд, хайрият ки кам. мутаассифона ҳастанд, лекин хушбахтона камтар. оне ки мисол ҳамин касбу кори худашро дӯст медорад, вай бовафо мебошад, аз мушкилӣ наметарсад, ҳамин пешае ки гифт то охириша мебарад. мегӯям ку ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад, гул даста гардад. ман ҳамин одамои бовафо ҳамин гап тааллуқ дорад ки ақалаш намегардад, ман ҳамин корро мекунам, мушкил бошадам мекунам, ҳамина то охира мебарам, мегӯям. ташаккур. марҳамат, фикри шумо ҳамин вафодорӣ худаш чи аст аз нигоҳи шумо? вафодорӣ ба фикри ман ин дӯст доштан, содиқ будан аст. агар вафодор нисбати ватанро гирем, дар рӯҳии он нафаре фаҳмида мешавад ки бевосита ватанашро дӯст медорад. масалан, агар аз хурдӣ, аз ҳамон зинаҳои мактабӣ мо бояд хонандагонро дар рӯҳии ватандӯстию ватанпарварӣ, ватанваскунӣ огоҳ кунем. албатта онҳо ҳатман ба хизмати модар ватан рафта қарзи шаҳрвандии худро иҷро мекунанд. вафодорӣ яъне ба қавлас устувор истодан, вафо кардан, амал кардан аст. яъне гуфтааш дар амал бояд мувофиқат кунад. инро вафодор мегӯянд. ташаккур, саломат бошед. марҳамат. мафҳуми вафо худаш бо калимаи оила сахт алоқаманд аст. вақте ки вафо ва вафодорӣ мегӯем, дар пеши назарамон, шахсан дар пеши назари ман оилаам меистад, фарзандам, шавҳарам ва албатта хуштоманам. вақте ки ман нисбати онҳо вафодор ҳастам, онҳоро дӯст медорам, онҳо низ маро дӯст медоранд. вақте ки иззату эҳтиром, вақте ки хуштоманро, иззаташро ба ҷо меоварем ва нисбати он кас вафодорӣ мекунем, албатта низ вафодорӣ подош мегирем. бисёр ҷавоно вақте ки арӯз мешаванд, хуштоманам бад, шавҳарам бад гуфта метавонанд, шоҳиди ин ҳодисаҳо шуда метавонем. лекин шахс бояд худашро аввал тарбия кунад. вақте ки шахс худаш бо тарбия аст, худаш бо маданияту бо вафо ҳаст, ба дигарон низ тарбия медиҳад. аз ӯ дида як шахси бадкирдор мегӯяд, биё ҳамон ба ман сухани хуб гуфта истодааст, ӯ ба ман вафодор аст, биё ман ҳам ба ҳамин гуна ҷавоб гардонам. мафҳуми вафодорӣ хеле мафҳуми доманадору васеъ мебошад. ҳар шахс бояд вафодор бошад, ба шавҳараш, ба оилааш содиқ бошад. вақте ки занҳо ба шавҳарашон хиёнат мекунанд, шумо гуфта метавонед ки фарзандои онҳо чӣ қадар дард мекашанд. мо дар муассиса шоҳиди он фарзандои, шоҳиди он толибилмоне мешавем ки рӯзе падарашон омда мегиранд, рӯзе модарашон омда мегиранд. онҳо хеле дар ҳолати ногувор ҳастанд. онҳо ҳолати
بسیار هم ناگوار هستند که یا به پدرشان زنگ زنند، پدرشان جواب داده نمیتواند، به مادرشان زنگ زند، با دیگر کس آواره است. برای همین زن باید اول وفادار باشد. زن وقتی که وفادار است عائله استوار می شود. تشکر سلامت باشید. میگویند که یک همان مصرعی باز هم مشهوره که عنوان موضوع امروزه ما است. خب وفا از بی‌وفا آموخته ما خیر از بی‌وفا هم وفا آموخته ممکن به فکر شما؟ که ما مثلا بله از بی‌وفایی هم وفا آموخته ممکن است. ممکن است یعنی ادب از که آموخته از بی‌ادبان. از بی‌ادبان آموز. وقتی که از بی‌وفایان را میبینیم و ها به ما درس میدن، ما از آنها هم آموختن ما ممکن. مثلا میبینیم دوست به دوستش خیانت میکند. مثلا من بسیار همین حادثه واقعه که دوستش بخواند که دیگه مثلا دوستش رفته که نامینه دیگر جواب گنده که دیگه مثلا ما میریم و وایبه جای ادب میخوام بعضا وایبه همراه میشد. لیکن من همین مشاهده میکنم که از بی‌وفایی هم درس آموخته ممکن است. شما خودتون رو شخصی با وفادار حساب میکنید؟ مثلا عائله‌ام میگیرم با وفا هستم، لیکن دوستم بیام هم با وفا هستم. مایلش هم در دوستی هم در عائله شما همین با صداقت هستید، صادق هستید. تشکر سلامت باشید. خوب مرحمت جوانان امروزه هم همین خیل همین مفهوم رو یعنی وفادار بودن رو به خوبی درک کرده ایستادن، به خصوص طالب علمان در مکتب، یعنی از سینه‌های اول در عائله در مکتب همین خصلت در کودکان احساس می شود. کودک که اصلا خود آنچه که هست آنچه رو میگوید، یعنی که حقیقت رو بسیارتر بیان میکند و حرکت میکند که خود را وفادار نمایش دهد یا خود معرفی نماید. البته در کودکان از سنی یعنی نفرانی که به کودکستان میرود از همین سن و سال علاقه تربیت آنها درست میشود، اما آنها نیز در مکتب ها ما مشاهده میکنیم که هر روز ما در آنجا فعالیت میکنیم، مشاهده میکنیم که وفاداری رو هر گونه موافق اونه که در عائلهشان شرح میدهد همین گونه میفهمند. یعنی که حتما تربیه که از عائله سر میشد وفاداری هم از عائله سر میشد است، چون آنها آنچه که پدر و مادرشان به آنها گفتند یا از همانها دیدند همون را هر یک خواننده به خود خاص وفاداری را قبول میکند. تشکر. شما آموزگاران مکتب هستید، مثلا باری هم در مثلا از روی مثلا شاید نقشوی در درس های خود یا شاید بیرون از درس در همین موضوع وفاداری با طالب علمان خود صحبت کردید یا اینکه یگان انشای نوشتن آنها همین گونه موضوع ها بود؟ بله البته چه خیلی که گفتن ما آموزگار هستیم و همه روزه با خوانندگان سر و کار میگیریم. وقتی که به صنفخانه وارد میشوید آنجا زیاده از 30 نفر خواننده ها نشستن. البته هر یک خواننده معرفگری عائله خودش هست. هر یک خواننده خصلت و رفتار خودش را دارد که ما علاقه از رفتار و گفتار و کردار و عملهای همان خواننده یک معلومات پیدا میکنیم عاید پدر مادر و تربیه همون تحکرسی فرزند. و واقعا هم هستند خوانندگانی که تشنه مهر هستند، یعنی در عائله آنها وفا اگر نباشد فرزند همان خواننده مهر را از دیگران میجوید. او میخواهد که نسبت وی توجه ظاهر نمایند، چون که در عائله نیست و در عائله نسبتی فرزند نیز وفادار بودن در کار، نسبتی وطن نیز وفادار بودن در کار، یعنی وفاداری در همه جهت در همه جبهه های زندگی انسانیت دیده می شود و دامنه وسیع دارد. معلم وقتی که مثلا با خوانندگان صحبت میکنید یا انشا میگیرید دخترکان همین مفهوم رو چه خیلی شرح میدهند و میفهمند و پسرها چه خیلی قبول میکنند و اون رو باز اندیشه های خود رو اطراف این چیز بیان میکنند؟ اینجا حاضر بسیار معلم یک چیز عجیبی خوب گفتند و نمیدونم شاید برای کسی قبول برای کسی قبول نباشد، پیش از همه زن باید وفادار باشد گفتند. اکنون من باز کمتر پیشتر رفتنی و از شما میپرسم که دخترکان همین مفهوم رو چه خیلی درک میکنند و البته در هر یک مؤسسه هر هفته 1 ساعت برای ساعت‌های تربیوی داده می شود که در آن هر یک راهبر صنف اویدی این و یا آن مسئله ها صحبت می‌گذراند، البته با خوانندگان خود. و در ساعت‌های تربیوی چنین درباره وفاداری نیز صحبت‌ها گذرانیده می شود که در آنجا فرزندان ما خوانندگان اسه می‌نویسند. وقتی که دختران می‌نویسند بسیارتر آنها با حسیات با و علاقمند کنی با حیات با چین تصور کرده میتوانند آنها وفادار را، اما پسر بچه ها باشند تنها با دوستی با رفیق خود با آشنای خود چگونه رفتار کردن
بیشتر پسر بچه ها کوچه رو در نظر می دارن، اما دختران باشن احساس میکنند و محیط اویلوی رو اینچنین آنها با حسیاتی بلند گفته میتونند که وفاداری چیست. پسر بچه ها باشن تنها آشنا. در درس‌های معرفتی اویله‌داری هم خیلی موضوع‌های اویلوی میبیاد، اساساً پسر بچه‌ها جدی قبول نمیکنند یا راه شوخی و میبرند یا یگان همدیگر رو مسخره میکنند. لیکن از نگاهی ما آموزگاران دختران نسبت به وفاداری، نسبت به محبت دقتی مخصوص ظاهر مینماید. فهمم، تشکر. خب استاد مرحمت، وفاداری به فکر من با شعورانه و بی شعورانه هم میشدگیست و فرقیت رو بین این دو چگونه شرح دادن ممکن است؟ اینجا بسیار آموزگاران پهلوهای پسیخولوژی یعنی روانی همین موضوع رو هم کم و بیش گشاده بیان کردند که وابسته به خب کودک است. خب وفاداری با شعورانه و بی شعورانه فرقیت چیست؟ خودی با شعورانه یا بی شعورانه گفتن یک نازکی‌های خود رو دارد و معنایی که وقتی که یک کار وای چخیلی که معلومه گفتن از خوردی دیده آمدگی وای الکه همون کار تکرار میکند. همین است بی شعورانه نفهمیده و یا درک نکده و یا تحلیل نکده همون هم تو نسخه بردار میکند، تمام تکرار میکند. وقتی که شما میگویید که همون کاری کدیگه تو شعورانه تصویر کردی همین چی آورده میرسوند فهمیدی و هوشیار میشد این همین خلاف بوده است می ها چی کردی ها نمیدونم پدرم همین کردم مادرم همین کردم همون تکرار کردم. یعنی بیشعورانه این تکراری آن چیزی که وای الکه از اویلی خود نسخه برداری کردگی در تربیت خود گرفتگی این بیشعورانه. اگر شعورانه گوید وای باید ایستاد یا گویم یک ثانیه دو ثانیه ایستاد و یک تحلیل کند و همین چی به آورده میرساند آخرش خودش به تصویر کند. وفاداری شعورانه یا بیشعورانه این باز گویم چخیلی که گفتن اول از زنها شدنش در کار گفته با خیلی ما اول از مردها شدنش در کار. برای چی؟ برای اینکه اگر شما ما چون مسلمان اگر نظر اندیشیم به تاریخ اول آدم علیه السلام مرد آفریده شدگی. در قرآن کریم خداوند کریم میگوید که ما آفریدیم مرد رو آدم علیه السلام رو و از آدم علیه السلام پرسش میشود. یعنی که از مرد بسیارتر پرسش میشود. وقتی که از مرد بسیارتر پرسش میشود وای باید خود رو شعورانه می بیشعورانه همون وفاداری اول خودش به درک کند که این چی. البته بسیار گفتن که این نه بین مرد و زن، این بین دو دوست، این بین شهروند و دولت، این بین یک خاکی که خیلی که میگن خونی نوفمو ریخته است. اگر که شما وفادار باشید شما همه طرفه وفادار، اگر شما بی وفا باشید شما همه طرفه بی وفا. یعنی که بی وفا چی؟ بی وفا اون کی وای همونه قصدن گویم یک نیتی غرضانه دارد. همون نیتی غرضانه‌اش همون وفای هم تو ریشه‌کن میکند، میشکند. بسیار حالت‌ها میشد که یک گویم حاضر زمان و بعضی یک الفت‌ها میبینن که یک ساخته‌کاری میکنن. یک چیز وایما کده نشان میتونن همین به همین یک مبلغ گذاریتون این بعد یک ماه دو ماه سه ماه اوزن میخواد بسیار شده همین قدر مبلغ میشد. مبلغ کلان میشد میگن. یعنی که وایها علاقه قصدن همون سخیمه ساختار آخرش شکستش میدونن. لیکن همونه گویم همین نیتی غرضانه کدی همین کارا میکنن. وقتی که نیتی غرضانه کی میکنن این علاقه اویدی وفاداری یگان گپ نیست. یعنی که وای به فرقش اینه که آخرت همین کار چی میشد. آخرت همین اویله چی میشد، آخرت همین تربیت چی میشد، آخرت همین گویم داری پول و مال چی میشد نیست. یعنی که وفاداری برعکسش نیتی غرضناک. وقتی که شما نیتی غرضناک دارید شما علاقه همون گویم چارچوبی آدمگیری بیرون میبروید. عکسی همین وفاداری خیانت هم شده میتواند. 100% خیانت شده میتواند. چخیلی که باز معلم گفتند خیانت نه باز با تنها با شوهر یا با زن، خیانت با ملت خود، خیانت با کارگاه خود، خیانت با خویش و اقربای خود. باز گویم با قرآن کریم اگر نظر کنیم سیله رحم. سیله رحم معناش همون که شما باید وفاداری از همین یکم قبط خود آغاز کرده همون دوام تی تا 7 قبطه. یعنی معناش همون که اگر شما تربیتون یک بی‌آزار یک چارچوبی آدمگیری باشد همین شما فرزند میگذارد نبیره ابیره چبیره تا 7 قبطه میگذارد. همون میگن که اگر شما همون وفاداری رعایت کنید
شما аллакай аз ғаразона аз як ниятҳои гӯем нокомил дур, яъне шумо аллакай тоза, решатон тоза, гӯем як меваҳо тоза. агар ки шумо хиёнат кардед, на танҳо хиёнат ба як одами наздик, хиёнат ки кардед ва хун ба даромад, ва аллакай бевафоӣ тамоман решакан мекунад. шумо ҳама чиз ба хиёнат мекунед. чӣ хеле ки мегӯяд аз як донаи гандум як хӯшаҳои гандуми бисёр мешавад. як коре ки шумо майда сар карда, хай майда ку ҳичи не, як бор бевафо шавам ҳичи не. вай зершур ва таъсир карда одатӣ шуда як гандум, ду гандум, се гандум калон шуда меравад. ҳамона вафодория, яъне ки дил бастан, реша рондана, фаҳмондан дар кор ки вафодорӣ на ба як чиз, на ба як гӯем нуқта. вафодорӣ як решаш калон, лекин оғоз мешавад аз як чизи майда. дар ҷамъият имрӯз воқеан ҳам ана ҳамин гуна инсонҳое ки хислати бисёр ҳам баланди инсонигариро, яъне бовафо буданро доранд, албатта гуфтанд ки кам нестанд, лекин мутаассифона ҳастанд онҳое ки ба ҷои ҳамин хислат масалан хиёнатро пеша гирифтанд, ё ин ки масалан дар пеши молу чиз ин гуна масалан андешаҳое ки ахлоқро тарбия мекунад шояд камтар шудааст. оё ин дуруст аст? این برنامه درباره اخلاق، آداب، رفاقت، دوستی، وطن پروری، این چیزهایی که شما نامور کردید در حقیقت این در همین روزه این هر یک وطن پروری این یک درس است. این خودش یک درس کلان است. دوستگی هم یک درس کلان است. آداب هم یک درس کلان است. اخلاق هم یک درس کلان است. اینه یک جای همشه جمع کرده ایستاده یک دقیقه و پیشنهاد کنیم اگر از آن یگان حاصل گرفته نمیشد. بنابر همین امروز که درباره آداب و اخلاق اینجا سخن راندیم، درباره رفاقت، درباره دوستی، ما باید یک به دور نگاه کنیم. همین دور ما یا آنه که اولا همین دوست از کجا آمد، از کجا پیدا شد دوست. ما فقط عائله میدانیم. همین عائله و اساسگذار آداب و اخلاق، دوستی، رفاقت از عائله سر میزند. این سرچشمش کجانده آمد خانه و این خانه در آمد. سرچشمه اینه یا بار درباره حال سرچشمش سخن میرانیم. خانه و عائله و گاو زدن درباره آداب و اخلاق و وفادار دوست اول زیمه آچه بوا بگذاشته میشد. چونکه وها سالخورده هستند، وها کار دیده هستند، وها جهان دیده هستند، وها حالا میگن که اگر 50 سال عمر دیده باشند و یا 50 ساله تاریخ میدونن، از ویا استفاده بردن در کار. بعد از آن چیزی که نامبر کردیم، بعد از آچه بوا پدر و مادر باید این عائله و نگاه کند درباره آداب و اخلاقش، رفتارش، کردارش، سخنرانیش، این همش عائله و معلوم میشد. و بریم به برآمد بریدن که آدم ها علکه اما عائله و بها میتین که این فرزند کدام عائله و تربیه یافته باشد و تربیه نگرفته است میگن. آداب نیست گفتن. حالا ما درباره وفاداری و بی‌وفایی گفتید. آداب و اخلاق حالا لقمان حکیم با گفتن که همین آداب را شما از که آموختید. لقمان حکیم در جا گفتن که من آداب از بی آداب آموختم. اینو ببینید وفاداری که دنیا خواننده هست، ما اول وفاداری چخیل کده استفاده میبریم. ما وای خانه یک نباشیم، 100 تا عائله نباشد یک جانده که ما اول گویم که شما به آداب کساسید، وفاداری این شما این خشتاست، این شما این خشتاست گفته نمیتونیم. بنابر همین حاضر همین برنامه‌ای که شما حاضر اینجا تشکیل کردید از ما وها و عبرت میشه تماشا بینوا تا حتی همین آداب و اخلاق اگر جاش باشد پدر و مادرش و رحمت گرامی بیاد. اینه ببینید که امروز عائله برآمده کردن که پسران شما اکن وقت خدمتتون رسید، اکن شما یک وطن و رفته خدمت کرده بید، ما شما سانی کلین کنیم. پیشتر کلین میکردگی شما یک جا زاوچگی و روان این خدمت کردگی می نیه گوده که دختر نمیدادن. همین ایمانش بودگی
وطنش دوست می‌دارد وطن دوست داشت مذهبش دوست می‌دارد مذهبش دوست داد دینش دوست می‌دارد دینش دوست دارد پدر و مادر آچی باباش دوست می‌دارد و همه همین در مجموع همون وفاداری یعنی همین با وفا بودن رو انعکاس کرده میتونه همین چیز اگر همشه در بر گیرد از همین درس گیرد از این زیادتر انسان نمیشد وفاگی این از علکه از بالا پر شده آمد و از پایین پر کده نمیتونیم و همه از پایین پر شود همونجا میماند وای این از بالا اگر همین قدر درس گروه آمده تعلیم و تربیه گیرد و وفاگیش بینید فهمم اما یک چند دقیقه بعد دیگر شبکه پیوست نشوید با سیمای مستقلی یکم بمانید بخش رکلام را تماشا میکنیم وفا از بی‌وفا آموختم خیر چنین است موضوع صحبت امروزه پیچ‌تاب زمان و ما صحبت را در این استودیو ادامه میدیم اکنون نگاه کنید استاد خب یک سمت رو اگر حاضر تحلیل کردنی باشیم مثلا شما سابقه داری ساحه سودا هستید امروز معلوم و پوشیده نیست که مثلا شاید 2 نفر جوان آنها دوست آنها تجارت را در یک جایی تشکیل میکنند در همین تجارت هم بین همین 2 نفر دوست و مناسبت آنها با تجارت آنها همین وفاداری صداقت بودنش مهم است اگر نباشد چی میشه در بین دوستا هست که ما نامش دوست ویا بغیر از پدر و مادر دیگر دوست نیست فقط دوست پدر و مادر حالی گفتن که لقمان حکیم گفتن که یکی سوال دادن دوست بهتر است می برادر بهتر است می گفتن یکی گفتن که دوست بهتر است دیگری گفتن که برادر بهتر است اینا حیران شدن دو سوال جواب دو مرد به نگاه کرده گفتن که برادر من پاسخ تیامه خودم گفتم اگر برادر دوست باشد بهتر است گفتن دیدید همون برادر خودش دوست باشد یعنی هر دو ولی دو گفتن که این هر دوش یک باشد این بهتر است گفتن حاضر محبت خون در یک عائله 5 نفر عائله فرزندو باشد یک تاش دوستگی میکند دیگرش رویناکی رفتار میکند بی‌وفا است بی‌وفا و پدر و مادر از وفا ندارد ولی یک تا همین خدمت دست پیش میماند لیکن اگر دلی پدر و مادر فهمید از همه عائله و اچمیش میکند این فرزندم میگه ما نگاه نمیکند و یعنی دولتش سهولتش خدا دادگی همه چیزه لیکن و خیال نمیکند که من این دولت و سهولت از کجا یافتم این دعای پدر و مادر نباشد من اینا از کجا پیدا میکردم خداوند تعالی دوساز ویا این بچه گفت که من دادم خدا داد این گفتم این چوکده نشده کن این 5 کشاده نشده کن من اینش خودش میماند اینه چه هم میشه مردم به خورسندی مردم وفاداری کند مردم به تیاد کار کند آوها دعا گیرد فهمت تشکر برای چی وقتی که مثلا 2 نفر اگر تجارت رو آغاز کردنی باشند همین وفاداری شرطی مهم حسابیده می شود به اندیشه شما مثلا جای همین وفاداری اگر نباشد باز همون مال و چیز و همون منفعت های مالیوی گرفتنش ممکن مثلا از روی شاید پسیخولوژی انسان همین گونه است که مثلا وقتی صداقت میگوییم حتما منفعت های مالیوی پیش نظر آمدنش ممکن در بعضی حالت و برخوردی همین دو خصلت شدنش ممکن است همین 2 چیز شدنش ممکن است اگر که بین 2 تجارتگر وفاداری نیست یعنی که گویم دلی راست نیست و تجارت آخرش وای افسوس که همین چیزها نمیگویم بسیار لیکن یک اندک هست حاضر زمان سرش به یک وفادار هادشون آشنا روشنا نقص هم یک مبلغ میگذارن سر میکنن تجارت رو چخیلی که شما گفتید مول کلان شد یک گویم دوروی کلان شد алакай با مروری مول کردی نفسش هم کلان میشد همین وقتی که خداوند طلبات زیاد میشد وقتی که آدم آفرید گفت یک جور چیزا من جا کردم گفت یکمش گفت نفس کیبر بخیلی رشک همین 4 چیز همانده هست همون تا کدام اندازه شما نظارت کرده میتونید همون اندازه و درجه آدمگیری شما آمده میرسد اگر شما نفس پایین کنید آدمگیری بالا میشد
рашка дорид одамигирӣ баланд мешавад. яъне ки ҳар як чиз шумо назорат ки гирифтед ҳамун гӯем қудрат ба ҳамун гӯем як манба ва одамигирӣ шумо баланд мешавад. вақте ки дору мешану мебинанд ки анин бой шудааст, ани ман камбағал шудааст, ани ман камтар гӯем ман 40% муассис ва 60% муассис. агар ки 1000 сомон биёрдагар 600аш ани вай 40аш ани ман ку. аллаки ҳаминҷо вафодорӣ гум мешавад аз паи чи аз пушти нафс. ҳаминҷо ду чиз рол бозӣ мекунад. якум агар вай ҳамун муассис ҳамкори дӯсти худаш иззату эҳтиром кунад худдорӣ мекунад. дуюмаш тарс. тарс бисёр мешавад. тарси гӯем дунявӣ мешавад ки ягон гирад мана ҳабс накунад. тарси динӣ мешавад худованд як рӯз мепурсад ҳамун 400 ту ҳалол када гирифтими ё 600 вай ба чимата дароз кадими мепурсад. ҳамин ду чиз агар набошад вафодорӣ решакан нест. барои манам мегӯям ки хуҷанда мехоҳ вай ҳаст ки кори дукасая кимчи нашудааст. кори шерикӣ аллачи кор накардааст. яъне ки шерикӣ шудан ба аллакай розӣ шудан дар кор ки наводо камутум равадагар ҳамин вафодорӣ адаст натим илтимос. дӯсти азиз имрӯз мо гӯем 1 сӯм 2 сӯм фардо мо 100 сӯм мешим 500 сӯм мешим. ин аз сари гӯем як наздикои моям гузаштагӣ. ҳамин ду кас кора сар мекунанд вақте ки кор дорои калон мешавад вай дуюм муассиса додарош пайдо мешавад. ва он мебинад мегӯяд ки вай дӯстат бегона ку грон парто. ин мегӯяд ки охир вай дӯстам кардем мо ҳамроҳ сар кардем. раҳмат ки ҳамон ба ҳамин 1 сӯм 100 сӯм шуд. не вай дӯстат хуни ту не мо хуни ту. мо се додар. чӣ хеле ки ҳоҷибо гуфтанд агар бародар дӯст бошад қадраш баланд. бародар мебиёд чун дӯст не вай ба нафс идора кардост. барои манам тиҷорат ба пеш аз сар кардан ҳамун вафодорӣ таҳкурсӣ нашавад ва тиҷорат охираш вой. ба андешаи шумо аз ҳад зиёд бовафо будан ҳам бар зарари инсон шуданаш мумкин аст? аз ҳад зиёд вафодорӣ баъзан ба ҳар хел монеаҳо дучор шуда метавонад одам. аз таҷрибаҳо дидан мумкин аст ки баъзан дар оила мисол зану шавҳарро гироем агар зан ё шавҳар нисбати якдигар бовафоиро бештар нишон диҳад бар зарари худаш ҳам бар зарари худаш ҳам баъзан дида мешавад истифода мебарад. аз кадом ҷиҳат ки истифода бурданаш мумкин? мисол нисбати зан мисол шавҳар бештар вафодорӣ кунад баъзан занҳо ё баъзан шавҳарҳо истифода бурда метавонад ки боварӣ кард ман ба ҳамин гуфта баъзан истифода бурда метавонад ҳамин имкониятҳо. яъне бовафо будан ин пеш аз ҳама бовар кардан аст. агар аз меъёр зиёд масалан бовар кунед бар зарари худатон кор кушоданаш мумкин. баъзан дида мешавад. баъзан дар ҳолатҳо дида мешавад. занҳо вафодорӣ кунанд шавҳарашон ба барака меёванд. чунки пайғамбар Муҳаммад алайҳиссалоту вассалом гуфтанд ки он зане ки шавҳараш аз вай розӣ бошад аз кадом дари ҷаннат хоҳад дарояд гуфтанд. меҳрубонӣ барои падару модараш кунад. падару модар солхӯрда шуданд ва ҳо меҳрубонӣ ва муҳтоҷ ҳастанд. ана меҳрубонӣ кунанд. вафодории аз ҳад зиёд аз меъёр зиёд ба фикри шумоён бар зарари худи ҳамон одам ҳам шуданаш мумкин аст? мешавад. чунки кай кадом вақт барои чӣ? одами ҷудои ҳамин бовафо як касе мисол кунад агар мисол ҷӯраш ба тиҷорат кунад ё оилава вай ӯй мекунад ки ин сус ирода аҳми истифода мебараду вай бо таги по кадам мегирад вай ҷавоб наметиҳад ки о вай мана ҳамин қадар вафогӣ кардааст ман ба ҳамин хелам садоқатӣ бо ҳурмат ман ба муомила кардааст биё манам ҳамин қадри ҳам барасам манам ҳамтуни дигар ҷавоб тиям намегӯяд вай таги по мекунад вай сус ирода баъзе мисол вай лох шудагӣ мегӯяд мебахшидану ҳамин хел мегӯяд намегӯяд ки охир вай ман ба ҳамин хел садоқат бо вафо намегӯяд ман ҳамин хел ҷиҳаташ ба якдигар фоҳмӣ намешавад. пас сабаби аз байн рафтани ҳамин вафодориро дар чӣ мебинед? ба фикри андешаи ман ҳамин аст ки боз манша мегирад аз оила аз падару модар. вақте ки дар оила модар ҳамчун сутуни устувори хонадон бошад агар модар дар ҳамаи ҷараёнҳои тарбияи кӯдак муносибат бо кӯдак ман ки ҳозир ҳоло омӯзгор ҳастам ҳам инчунин ба фарзандам ҳам таълим медиҳам аз фани забони англисӣ маҳз ҳаминро чӣ мегӯяд маҳз ҳамун фарзандамро
ба ӯҳдаи худ гирифтам ки муносибати ҳамчун тарбияи худро дар мактаб ҳам ҷорӣ кунам. Яъне дар фаъолиятам ҳамчун дар мактаб, дар синф анамун бо кӯдакона бо талабагон ё ки фарзандамро муносибати ӯро бо ҳамсинфонаш дида ва онҳоро тарбия мекунам. аниқтар агар мо дар бораи оқибатҳо ё худ аввал пешгириҳошро агар гӯем, агар хуб аз куҷо манша мегирад ё аз чӣ сар мешавад сарчашмаи худи бевафогӣ? аз ҳама асосияш ба фикри ман ин боварӣ аст ва шубҳаҳои зиёдате ки дар сарҳои мо бисёр пайдо мешавад, яъне ки беасос мо шубҳа мекунем ва нобоварӣ мекунем. Нобоварӣ на танҳо дар оила, устодон дар инҷо бисёр гуфтанд, мо ки ҳар рӯз дар оилаи худмон ҳастем, мо худ оиладор ҳастем, мо оилаи худро дорем, кӯдакони худро дорем ва ҳамчунин ба кӯдакони мардум дарс медиҳем, яъне ки ба хонандагон дарс медиҳем. Дар он ҷо ҳам мо дида метавонем ки чӣ хел меҳру муҳаббат, агар вафодорӣ гӯем, агар барои падару модар вафодорӣ ҳамчун меҳру муҳаббат ҳам шуда мегузарад, яъне меҳру муҳаббатро зиёд барои фарзанд додан. дар ин ё он хислатҳои инсони инъикос меёбад фарзанди. Бале, бисёр чизҳо шуда, оқибатҳои бисёр дорад, яъне ки фарзанд аз қолаб мебарояд, инҷо ҳаст, ё худ ба падару модараш бовар намекунад, бисёр чизҳоро аз падару модараш руст мекунад. Ин чиз вафодорӣ умуман мафҳуми зиёд аст. Шубҳа ки шуд, нобоварӣ ки шуд, бевафоӣ ҳам шуданаш мумкин аст. Хуб, фаҳмо, шумо илова доред? Марҳамат. қайд карданӣ ҳастам ки вафодорӣ, муҳаббат, самимият, боварӣ ин таҳкурсиҳое мебошанд барои бунёди оилаи солим. Аз таҷрибаи камтар худам ҳам гуфта гузаштанам мумкин ки ҳамон бовафоӣ дар оилаи мо нисбат аз зан мард зиёдтар буд, зеро гарчанде ки шавҳари ман корманди ҳифзи ҳуқуқ бошанд ҳам, лекин лаҳзаҳои донишҷӯӣ 7 сол меҳру муҳаббати ҳамон кас буд ки то ҳатто ҳангоме ки дар рухсати ҳомиладорӣ будем, он кас низ отпуск гирим ҳам хато карда. Ин бевосита вафои он кас буд. Бо амри тақдир буд ки он кас бемор шуданд ва ҳамон меҳру бо вафои он шахсро ман баргардондам. Имрӯзҳо дар таълиму тарбия ҳангоме ки муовини тарбия дар муассисаи мазкур ҳастам, хонандагоне ҳастанд ки бисёр ҳастанд аз меҳру вафо дур, дар як канор меистанд. Онҳо то ҳатто ба ҳолати рӯҳу равонии онҳо таъсир кардааст. Ин бевосита аз оила, ё аз падарашон ҷудо, ё аз модарашон ҷудо, ғамгин, рӯҳ афтода, мо бояд дилбардор бошем. вафодориам меъёри худро дорад, дӯстдорӣ низ меъёри худро дорад. Мо бояд сидқан дӯст дорем ҳам оиларо, ҳама ҷиҳата, лекин меъёрашро изофа накунем. Бо суханҳои зиёд дӯстдории худро баён кардан низ мардро боварӣ пайдо мекунонад ё имконият пайдо мекунонад ки хиёнат кунад. ҳар як зан, ҳар як мард, умуман шахсият бояд аввалан қадри худашро донад, меъёри вафодориро донад. Инҷо албатта ҷавоб гуфтанд ки аз меъёр зиёд ки шуд бар зарари худи инсон кор карданаш мумкин аст. Пас аз шумо ҳамчун равоншинос пурсиданӣ ҳастам ки ҳама чиз ду паҳлӯ дорад ва аз ҷумла ҳамин бовафо будан ҳам шояд паҳлӯҳои мусбию манфии худро дорад ё не? албатта дорад. шарҳ диҳед. чихел ки муаллима гуфтанд як меъёра шуданаш дар кор, лекин ҳамун меъёр куҷонда, кадом сатҳ, кадом дараҷа? худи вафодор будан ё ин ки вафодорӣ аз шавҳару аз зани худ гӯем пурсидан, ин маънош ки то кадом дараҷа ин тарафи вафодорӣ қадру қимат ҳаст. агар гӯем ки ҳамсари ман ба қадру қиматаш ба дараҷа бошад, ман вай ба вафодор. агар ки ҳамсари ман қадру қиматаш нест назди ман вай ба вафодор не. афсӯс ки ҳамин ҳаст табиати одамигирӣ. вақте ки шумо шавҳаратон ба ё ҳамсаратон ба қадру қиматаша мебинед, шумо вафодор мешед. барои чӣ? барои он ки шумо намехоҳед ҳамона рӯҳ афтода кунед, як дилаша гӯем ноором кунед. вақте қадру қиматаш ҳаст, вафодорӣ мешавад. аз ҷиҳати дигар чихел ки гуфтед вафодорӣ ҳамун меъёраш дар куҷо? бисёре вафодор шавад, агар аз ҳад беҳад шавад, аллакай зан аз шавҳараш ҳамона талаб кардана сар мекунад. ман ту вафодор ку, ман ҳамин қадар ту вақтама сарф кардосам, умрама сарф кардосам. чихел ки бисёр занҳо мегӯянд ман ҳама ҳуснама ту сарф кардам. кани ҷавобаш кани. ҳамин ҷиҳат ба аллакай вафодорӣ ки зиёд мешад, вай тарафаш ба ду чизи як гӯем
بینور پیدا میشد رشک و بخیلی وفاداری که زیاد میکنن میگه تو من با وفاداری نکردی تو جواب من ندادی برای همین دوستیگی من همین دوستی ما جوابش کنی اگر که تو من با وفاداری نکردی تو دیگر کس با وفاداری میکنی چیزی که من گفتن شبهه پیدا میشه یعنی که وفاداری اگر از حد زیاد کنید و رشک و بخیلی آورده میرسوند همون چیزی که معلوم گفتن اون معیارش دانستن دکور معیارش در کجا من چون شوهر قدر و قیمتی زنم باید دونم زن چون همسر قدر و قیمتی شوهرش داند همینجا وفاداری میشه قدر و قیمت که از میان رفت وفاداری هم میرود وفاداری که رفت تمام چیزی که شما گفتید علاقه و تاثیر بیمالو پسرش دخترش فرزندو میرسد حالت روانی فرزند این نسخه حالت فضای اویلوی پدر مادر نسخه و همین پدر مادر چخیل که گپ زدن همون گپ تکرار میکنن. تصدیقش رو از آموزگاران شنیدیم شنیده استادیم. چخیل که آموزگاران گفتن که می فرزند میبینیم ما میفهمیم که اویلش به چخیل تربیه هست. همین اوینی نیلگونی اویله فرزند. همون وفاداری وقتی که شما قدر و قیمتش از دیگر طرف میبینید همون قدر و قیمت که شما وفادار میشوید. اگر که شما ندیدید و وفاداری ما هست و تنی ما هست همون ما میخوایم کسی دیگر بتیم. وقتی که کسی دیگر میکنیم البته بسیار پیدا میشد. حاضر گویم چند اهالی روسیه با شوهرو زنها بی شوهر میفهمند که شوهرشون رفت اونجا یک زنی روسیه یافت و همه وفاداری همونجا داد. البته این زن قصدن وفاداری دیگر کس میتید. میگوید که شوهری من داد که چون من نمیتیم. بخشیش همیشه یک گویم لقب برآمده یک به یک میگن. شوهرشون بی‌وفایی کردن زنشون هم بی‌وفایی میکنند قصدن همونا میکنن و بی‌وفایی و دیگر ماده کم تو میگیرد میبیاد میگیرد تپا تیار گوشت لحم و که گریف زن همون بی‌وفایی میکنه و بعد پشیمان میشود برای اینکه طبیعتا زنها از روی حسیات خیالرانی از روی حسیات یعنی مردها راسیونالی و ها خیلی ذیق نمیشن و خورسان میشم یک شد دو شد سه شد چهار شد شش تاش من وفادارش علاقه خودم با گرفتم و خورسان میشه برای چی برای اینکه اوشی یک به یک بشه کردن کاتگوری کردن در کار این خطاگی این گویم یک چیرکینی هست مردها برونده کاتگوری میکنن من چند زن وفادارش گرفتم چند زن من بیرها کردم لیکن زن یک کار میکنه تو سخت پشیمون میشه سخت میشه برای چی برای اینکه طبیعتا زن همه چیز از گویم لقمه حسیات میگذروند 5 تا شد 7 تا شد 10 تا شد اوشی یک به یک ماشینی 100,000 خونه 2 اتاژه همه جا رقم زن بخینه زن به خونه 2 باشد و مهر و محبت باشد و شوهرش پیشش باشد و به کفایه و به خونه کلان دکور نه خونه 3 اتاژ باشد و شوهرش 3 سال رسیدنده باشد و به چی درکار برای اینکه زن دیل کده همش چنگ میکند مرد اینجا کده کیسه کده بله نگاه کنید همین خودی وفاداری این خودی یک مفهوم ابسترکتی است یعنی ما اون رو دیده داشته با دست مثلا لمس کرده نمیتوانیم لیکن احساس میکنیم مشاهده میکنیم و مثلا اگر همین در زندگی شخصانی بی‌وفا نمی بودن اینقدر شاعران در همین خب بخشیده به همین موضوع وفا و بی‌وفایی شعرها نمی نوشتن مثلا داستان ها ایجاد نمی شد این هست البته و متاسفانه البته خب استاد چگونه همین شخص را در روحیه با وفا بودن صادق بودن تربیت کردن ممکن است تشکر اگر وقتی که اون بست جوابایشون ساستیم همشون فکر خیال خودشون بیان ساستیم همین وفاداری گفت ساستید کو همین نقطهش این نقطه وفاداری زن هست اما مردم وفادار میکرده که زن اگر همین مرد خانه بیاد و زن وای به همین زخم زبانش که زدن گیرد وای مرد طاقت نمیکنه این موضوعی که حاضر درباره وفای و بی‌وفایی شد این سرجم همش آنانی که بی‌وفایی میکنن بعدشون وفادار باشن در حقیقت بی‌وفایی این آخرش نیست آخرش رفته در میمونن سرسان میشن اینا ببینید که مرد خانه و پاشا اینهای زنهای حرمت کرده مادر حرمت کرده دعاهای اینهای گفته پیش آمده کارشان پیش بودن گرن پیش کشادن کار مرد از دعای مادر و زن میشه
агар ҳар як шахс рӯй ба донишандӯзӣ орад, савияи дониши худро баланд бардорад, рӯй ба китоб орад, албатта мафҳуми вафодориро меомӯзад. Сарчашмаи ҳама гуна хиёнату ҳама гуна бевафоӣ надоштани дониши кофӣ аст. Агар инсон ақли солим, маданияти баланд, дониши динию дунявиш агар баланд бошад, ба ягон роҳ ҳеҷ гоҳ хиёнат нахоҳад кард. ин хислат агар бошад тарбиятшаванда аст? ислат тарбиятшаванда албатта. хеле ки такрор шавадам гӯем, ҳамун қадру қимат. дар оила қадру қимати зану шавҳари ҷавона модари ҳамун шавҳараш медиҳад. қадру қимата. ҳамин бисёри масъала мо гап задагӣ, агар ки ҳамин модари шавҳар ҳамин ҳар душа якдиригиш ба як қадру қиматаша нишон диҳад. келинаш ба писараша таъриф кунад, писараш ба келинаша таъриф кунад, ғоибона пешашонба не, чунки пешаш бакунад ва алка дигар хел мешавад. гӯяд ки духтарҷон, келинҷон, ҳа камтар ҳамун гӯем сал хӯяш ҳай, инакун мардия, шумо ваз мешид, ман як гӯша тофта меистам. писараш ба писарҷон, ҳа ин ҳамсарат 18 сол дигар тарбия киёндагӣ. аз рӯи мантиқ 18 соли дигар дакор барои тарбию ту дарондан. ҳамбу ту ина аста аста чорчӯбада мегирӣ. қадру қимати ҳаду якдиригит ба мои худо медонад чӣ қадар умрамо мондагӣ. баъди сари мо зан ба наздиктар, ама наздиктарин ҳамсараш шавҳараш мешад, шавҳар ба наздиктараш занаш мешад. агар ки ҳамин қадру қимата ҳадутон донитон, ман хотирам ҷам чӣ хеле мегӯям, ман гӯрба хобам нағз мебарад. ина падару модари ани шавҳар гуфтанаш закур. албатта падару модари ани келин аз вай тараф дорнаш закур, духтарам, ҳа мо як ҷое як буда мондим, ту бояд ҳамона фазоша фаҳмӣ. қадру қимати ҳамон хонаи ту бояд фаҳмӣ. агар ки ту фаҳмидӣ, ҳамон хонава оянда шоҳзодаи ҳамон хона ту мешӣ. имрӯз ту ҳамон падари модари ҳамон шавҳарат ба вафодорӣ кадоси, шавҳарат ба вафодорӣ кадоси, хонава вафодорӣ кадоси, шавҳарата хоҳараш ба додараш ба вафодорӣ кадоси, ин ҳамаш мегардад агар ту ҳамона пастӣ баландиш ба тобовар шавӣ. мо аз инҷа ҳаракат мекунем шумо фазотона як гӯем назорат кадан ба, лекин ҳамаш дасти ту, духтари азиз. агар ки ту даромадӣ, хотири ман ҷам. ҳамин чӣ хеле ки духтар ки вақте шанбе якшанбе хони падар намерад, ҳама хавотир. ҳамин телефон ки шуд, падар якку мебадорад. ман аз худам медонам. тинҷими духтарам наомадӣ. ҳа дадоҷон як корам буд, ҳа шуд, хотирам ҷам шуд, тинҷӣ бошӣ шуд, тамом. то ҳамун занг задана падару модари гӯем духтар дилаш куҷоҳо намерад. вақте ки ҳам дута қадру қимат яхта мешавад, ҳамин вафодорӣ 4 сутун устувор мешавад. ташаккур, саломат бошед. хулоса, вафодорӣ яке аз хислатҳоест ки алоқаи байни ҳамдигариро мустаҳкам мекунад. барои расидан ба мақсад албатта мусоидат менамояд, аммо набояд фаромӯш кард ки ин муносибат тарафайнӣ ва мутавозин буданаш лозим, вагарна оқибати хуш надорад ва муносибатҳоро вайрон карданаш мумкин аст. худ ва атрофиёнро эҳтиёт кунед, бовафо бошед. барои иштирокатон дар ин барнома сипос. то барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.